رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزما طوبى للنفس بتقواها رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Divisi Kampung Cemurung mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak dan Ibu beserta anggotanya telah berpartisipasi membantu membersihkan penerangan masjid yang ada di Pemukiman Buah, Cemurung Bakia Barat.